Kita nggak ada yang ngoromi, di mana free tamu tinggi. Ada lah nanti di mana pun nangtung kata. Oke, mau. Nah, hendak. Hey, đang mang vitamin hệ son nhỉ? Vai đi hẹp. Vai đi, đi cho nó. Wow, cái làm mê rồi. New parlor. Hello. Oh, Morning, I'm very big congratulations to you. I'm very happy for you. Layan lo jo. Pipi, salon ka open na dan ko din na ta. Chinky me pick lagi. wow. Thank you. Hindi. Lagi nining moromi. Ako chlo mem lo lagi nite. Kata la rose gold a parlor lang. Di? Rose gold a parlor lang. Akibala lagi. A mem lo lagi. Jala, pili ka success kasan lo nang ningarong doon luma. Student law, RCT under RCT law training institute law nadam 1 month training course to parlor beauty parlor po nadam fancy alang nang Charlie Cheng law nadam Charlie Dunet Charlie Dunet alang ke from biglang na din na 1 year bago na din 2-3 months ka prepare law klang doon law at so tikin ni dahil chingku masi ni law na klang mo ni hanggang dyan kita lo naglang bom lo 4 years so din naglang damon ni 4 years naglang pen ningka lang na o pinacharge no si kay bom lo confident lang bom lo pini army alang inke mathang palar ching pulo ninga rong no anta se pangchu ko na para ar sa ko na ano this best success future Nihin, thank you. Thank you so much, Te. Okay, ma? Ano pa nga, nang marami chukang titlok mo. Hala, chuka ching ti babangka, chuki keng, so takali di. Pi hairstyle lo neng? Straight. Laser cut eh, laser cut. Kita hair spa kuri po. Oh, kita straight up lang sa laser di.
spa ya. Hair spa treatment kucing ya. Mình cho chăm trên năm cái không? Ini thì ini itu ya, yang boleh pakai yang boleh. Wow, video ini kecil ini itu jadi sahab video ini. You're always welcome. Có điều gì ăn xong rồi thì nói. Thì chú đi pick up rồi mình muốn ăn xong. Hai kia là khác nữa. Just study name. Ôi, kaya sila. Kaya sila niya? Jangan cuci dulu kan? Baik tak? After hair spa. Pinahan pinot deh pinaju ha. Ha? Pinaju na pinot. Pinahanda chibi tu Marley. Thank you, Ning. Welcome. My dear friend, please do visit Moromi Parlor near JN Complex, near JN Complex. JN complex long malo. Oh, JN Complex rumah di lagi. That bank gomati. Oh. Nang si bank gomati. Powerhouse ke dam na tu. Main market and powerhouse ke dam na. Thank you so much. And thank you everyone for watching my videos. Bye bye. Pini kila dancing ton kok lo pinia vlogs ke. Pinia vlogs kila dancing kang ton lo. Bye bye. See you in my next video.